Baagi ba ema kgatlhanong le bosinyi kwa mmileng wa Numbi o lebileng kwa Kruger National Park. Ba batla gore setlamo sa tshireletso seo se tlhokometseng mmila wa Numbi se tlosiwe. Gape ba batla gore go tlhomiwe mafelo ao baagi ba ka rekisetsang mo go ona le go tlhokomela baeng fa thoko ga mmila ono. There were many accidents that were happening in this road. Hence, we are said as a community, as leaders, let us come up with programs to ensure that the normal life of a tourist, in fact, there should not be any criminal activities. Bathati ba itumeletse dikgato tsa baagi tsa go sireletsa bojanala. Some of the demands that they've made is about high tech. In principle, we should not have high tech. In principle, they should have a safer route that are manned and protected by the South African Police Service. Mahlalela o tshwenyegile gape ka maemo a mmila ono o lebang kwa Kruger National Park. Route is not clean, it's filthy. We are proposing to them that the PCO, that is the Constituent Office, must mobilize communities to clean the route themselves. Baagi ba ikanne go dirisana le puso go netefatsa gore batho ba ba dirisang mmila wa Numbi ba nna ba babalesegile. Ba neile banna le seabe matsatsi a le 14 go arabela ditopo tsa bona.